Donc azali saji piège, c'est fini. Azali est fini. Na mwende nyinyi makandida matano mwende mweshiliane mtoweze kandidaturi za hanyu badi kandidaturi nzima bae. C'est la stratégie au sauver Comori pour le moment. Puisque il est sanguio bien clair. Ukaya zali ngodo yarengeze vuti hamvu. Sa hatowa. Gono hatowa armia, asiadi sota msajaja, towa sheihani, ranganya donc c'est sûr certain. Donc c'est-à-dire que comme haraya fikra hamadaino. Non. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كويس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليه إن من habari zijiro harmo yanti munga si noveri za tasi mu Japon kaya mettre armia yadumizi wahela henamna ila en réalité ikosa ikike azala si bonsi kama kandida wala wakubali wazi kandidaturi kweli wanzao azali ya sebonsi bahu wakati wahe wisa kaustahiki amuvumbole makandida surtout presidentiel kaustahiki waparana wonsi pia weshiliana wakubaliana mzima basi ukaendo ya shidane na azali yani wanu wamba ngondo harmaze voti sikwanu sisi position yatu raisara honesa alona ukaya azali ngondo yebeze voti hamvu shaba sainu amadena na Abdullah Abdu Hasani ya sayazamba sikwanu sisi ngabo raka ujuwe ukaya namna ajercho kahenda ratsanganya mabeya yo maili lazima iliriwane mbedu mewe bahi oli honde ze comportement za mwisozino surtout denamna armia ya tolwa bahivanu wazale sasi bonzi ikaustahiki makandida yala presidentiel wa parana weshiliana wakubali mzima bahi yabehe kandidaturi wo waretire ze kandidaturi zao c'est-à-dire que wambe o wanwa haukaya ngari towa ze kandidaturi ye huendo emrendora mvoti mndu mzima bahi unde weshiliana kama mathalani kwa anatojua weshiliana jauka mndu fulani ena tora kuria yani mwenye baraka kakweli mwenye baraka kwanza zalende zahe bahiba no sende zahe mwenye baraka dawe kiki dawe na Dr. Salim samahani dawe na Burhani na ula kandida wasaola mwishiliana mtoweze kandidaturi zanyu nyonsi pia na mtoweze kandidaturi zanyu nyonsi pia badi mzima ba Abdu Swef samahani na Abdu Swef aninga muonawe namna nsesa yangamia na muri mwishiliana balanganyi watano hao mfu au sita muri mwishiliana mtoweze kandidaturi zanyu nyonsi pia badi mzima ze voti rango premier tour zike na baina ya azali no wakomori kamili. Donc azali saji piège, c'est fini. Azali est fini. Na mwende nyinyi makandida matano mwende mweshiliane mtoweze kandidaturi za hanyu badi kandidaturi nzima bae. C'est la stratégie au sauver Comori pour le moment. Puisque il est sanguio bien clair. Ukaya azali ngodo yarengeze vuti hamvu. Sa hatowa. Gono hatowa armia, asiadi sota msajaja, towa sheihani, ranganya donc c'est sûr certain. Donc c'est-à-dire que comme haraya fikra hamadaino. Non. Donc abo bardu ya hanyu, vous êtes des hypocrites contre le pays. Nsingi yo harimo problème ilon zero kabisa. Maintenant kabano wa makara Allah wallahu khairul makirin. Wanumdu juambari ya strategy. Shamnyaji Mungu wa hetso jutamru harimo problem. Azali hesaji danganya. Na mtoweze kandidaturi badi nzima ekaka mnokubaliana harimo mahadisi na mtsora indini bala rwambe ndini na mtsofanya kuria mwanzi har mwana makaratasi nyo watano doko mvurize mnebogarero ngo mndu mzima enujohe andae boendea
yende kandida wando ya wane nazali wa echi wakomori wandu waji wakanza wavote kandida uo wende wonsi pia rendera avote nzima uo awazale sendeza. Donc video yinu ne weshe wa mwenye baraka, iweshe wa Kiki, iweshe wa Abdou Sweifu, iweshe wa Dr. Salim, iweshe wa Grand Frère Burhani. Azali ekangama ekakoli nyina hamwa hekomor. Ekakoli nyina hamwa hekomor awele darwe salija. Na mtoze kandidaturi zanyu pia badi kandidaturi nzima. C'est fini. Voilà la solution. C'est fini. Et ça mone sa tukakore yarengo amfu kudarenga yafu. Abo bai. Azale sali so mpira sumbi. Esa no c'est incroyable. Ekaka mjadunge fikira yo basa. Abo hakika nyinyi madu ya hekomori nyonsi pia. Mbenge video yinu iweshewe makandida wala bade na mtoweze kandidaturi zanyu badi nzima bai. Bada abunga mjojo ufa weshele eke kandida uo hende wana nazali ngari mto wao wanduwardi waje wake enzi warekebishe yemi konti ya kinti uondo mwiso wa hemna video mfubi woi na mbeze haraka mumpartage mumboshe makandida mwabiyo kaya zale sendeza haudunga strategy. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.